Unong yalam ka BJP ubadiru Menteri Sorkar uba AL hek haka kendai truk jemang. Uloong baka jingkeno badangshan jong ka sengking atiar Nyotrap National Liberation Council HNLC persya ya usembut Menteri Rangba kajela uba senga balang dhar kadai ka bahap pensisha haringkat kisaki satar. Kijingkeno kijaman la kasni menta kajia ya udhar balashay kala banjia ya nga bat hakasi ka babut kala banlong saya kiwepad ong uba hek habakran syakilat patai kubor. Habakali la ka MDA kan khot ya ka jingalang halor kan ikapang uni unong yalam ka BJP ulaong baki bakum kini kikam kideiru ki bahap shwa ban pensisha bat hadien kata on khot ya ka jingalang lemkum ta kam don nongrim satya. Tang namar ka jingkeno kumnungin khot ya ka jingalang ulabu jingkeli. Halor ka jingdawa hirshuki jong kilang persya ya uba sengabalang dhar kum usumbut Menteri Rangba kat bempat dap ka jingtokit halor ka jingkeno uba hek ulaong kadeka kam ka bahap pensisha tat hadien bala pensisha kum ta on salak ban shim rai dak MDA. Klem kisaki satar kum no pin lak ban ong ba un hirshuki. Tang namar ki jingkeno la syai barok-barok kin sasyap ha hirshuki lun. Kata kam de kelenti ka baka sorkar katrekam. Haba penpaw ya kajing bam dan kam bentung ya kajing toket halor kanika kam uba hek ulaong. Manu ru kila ban syukno henringi hapshwa ban pensisha klem kisaki satar kumnungin la ban le ya kata. Usnga bahalang uday ubadon hapo ka sorkar kum ka sorkar MDA gindon ya kajinga kren hapring jongi bat sngoto ya kajing long jingman. Manu ru kila ban keno bamsam henry kidai ban pensisha kisaki satar kilong ke pekongsan ula ban rap syusyu.